بسم الله الرحمن الرحیم. اینو 8 دسمبر 2023 نا دے بروز جمعہ جہلوان ادبی کچاری نا مستنا کیرے کابینہ سرمت تمامی سنگتا تا کیرے مشاورتت باہمی اتفاقت جہلوان ادبی کچاری اینو تینا پوسکنا کابینہ نا باقاعدہ طور پر اعلانے کرے پوسکنا کابینہ کے ہرا سنگتا گچیں کننگار افتا پنک داوڑریر سرپرست اعلیٰ اشرف ادیب صاحب، چیئرمین سلام شاکر، وائس چیئرمین مہر براوی، جنرل سیکرٹری طاہر ایاز فاروقی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری خلیل تابان، جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر حمید زیب، سیکرٹری ادب و ثقافت امان زندانی، فنانس سیکرٹری سلام ناز، آفس سیکرٹری ظہور صابر، پریس سیکرٹری ناصر مجرور. ایلو کہرے تینا مشاورتی ارا کمیٹی مریک اونا بھی اعلانے کرے. مشاورتی کمیٹی نا کہرے ممبراتان اولی کو نمبرہ فدا زیب، ارٹمی کو نمبرہ اسلم راوی، مستمی کو نمبرہ وہاب ساجد.